पणजे कदंबा बस स्टँडार झेब्रा क्रॉसिंग घालपाची अतिशय गरज आसा अशें प्रायव्हेट बस संघटनेचो वांगडी केवल मयेकारान सांगले। 4 वर्सां फाटीं एक अपघात घडून 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयिल्ले आनी 3 जाग गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत ताचेर उपचार चल्ला। 2020 घातलेलो झेब्रा क्रॉसिंग पावसान धुवन गेलो अशें केवल मयेकारान सांगले। आतां हो झेब्रा क्रॉसिंग बेगोबेग घालपाचो आनी प्रवाशांचो जीव वाटावपाचो अशें रोलन मार्टिनान सांगला। फाटीं पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर एके बसीन 5 प्रवाशांक धपको दिल्लो। हे घडणुकेंत 2 प्रवाशी आगताक सोंपले आनी हेर 2 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ले। ती भिरांकूळ घटना अजूनय लोकांक याद आसा, मात लोकांच्या सुरक्षिते खातीर झेब्रा क्रॉसिंग अजूनय केल्लें ना। 4 वर्सां पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जावन सकाळचो एक्सिडंट जावन हांगा 2 पेट्रोल मरण पावले 2 जाण। सो तेन्ना कोर्टांतल्यान ऑर्डर येयल्ली की बस स्टँडार झेब्रा क्रॉसिंग घालची म्हणून। मागीर ती झेब्रा क्रॉसिंग घातलेली, ती गाडयो चलोन आतां झेब्रा क्रॉसिंग गेली। इवन पावस पडलो सगळें जालें। मागीर तेंच्यांनी स्मार्ट सिटीच्या अंडर ते CCTV बसयत आसतना हांगा ते सगळे हे ओपन केल्ले तेन्ना ते केले। सो आतां हांगा झेब्रा क्रॉसिंगाची सारकी अत्यंत गरज आसा, कित्याक लोक क्रॉस जाता, बसी येता वयता, 2 व्हिलर सुद्दां येता, सो कळना लोकांक त्रास जाता। सुरक्षेच्या नदरेन बस स्टँडाचेर झेब्रा क्रॉसिंग करचे अशी मागणी गोवा केनाच्या रोलंड मार्टिन्सान केल्या। Today, 17th February 2022, is 4 years since the accident that took place at the KTC bus stand in Panajim, wherein 5 passengers who were alighting from a bus were crushed at the bus stand. 2 of the passengers died and 3 were injured. This is a grim reminder of the inaction of the Kadamba Transport Corporation, which was supposed to install a zebra pedestrian crossing at the bus stand. After the matter was discussed at various meetings of the Road Safety Council and the district committees, in a knee-jerk reaction, KTCL in February 2020 painted with very cheap paint a narrow zebra crossing which hardly lasted for a few months. Today, we once again highlight this issue that the road safety and traffic management at the KTC bus stands is of prime importance. We have noticed recently that KTCL is compromising public safety by permitting commercial activity at the bus stands. The government authorities at the level of the district collector, transport department director, and the transport secretary must intervene and see that this zebra crossing is immediately installed at the KTC bus stand in Panajim. पणजेच्यान गोमंतक TV खातीर मनोज आरोलकार।